Ner malaken yam kana diala kontin barwani lingwasame biya kamal kanwa online TV channel. Kajan gwasame te kon kalerm bi konaling. Kan kono yam en walle changa jandang diok kapay bakel ron kina dangara widi jandangara widi diich. Anda mandone cham kosnyak bi enong rachame ke lerte banaling kajan gwasame. Te kon kalera dangaro to bombom to goro de kon kaling amena tokdien. Leran yam banarwach ka kwingwane te cha yen re wich ka United State ka mayom. Ngwan to chala do ken chikana chicken kanak. Banarwach tin ka do badana yan ka ka. Lera odumen banarwach tin banarwach ka Kuääar Africa Union. Ka report mi chikana nong te ka warga mi chikana gor. Warga mo te ka kwerem pa kwany. Me bimal bi balat kam Dr. Riek machar. Kɛnɛ kiir mayardit ban jalinga gwa ke ler kon dangaro tim bombom te goro de rande ro de palping ke leng dien ban chure tin content ban nywa gwaseme ken yam mi jiram jidit kanwa online TV channel gore jen wojin der subscribe ke de notification bell de jetwain ko me te galar mi shibrech da shwa mala shube ke ji jiram mo mi jiram jidit no kami jiram jidit gore jen wojin der char der ja tobi ka tok nat ko gwaru ka dor gwasamo ban show re latin content balin kajan gwasame re wiki United State changweni nuori chaka yen te shana chaka nak te shul kenene ken te shanak ka jodana chalat shukume United State chajalan go changweni nuori tungwan chaka yen te shana chaka nak ka kor joka me paiwe chalado shingweni nuori toto chikane ngwan chicken kanak re which kamayom kola kurboni kamayom kanti kurboni jen gwazadana tuokri kamatin jen gwazadana nyin natin ke jen gwazadana en yat kamaitin gwad mishuneri shup kongwan shuka teslis United State Minister of Information and Communication Wimishaleke God Engineer God which bifal boat chajaladno changwane nueri toto chaka yen ko chikane ngwan chicken kanak ka chikane rishup ka diok chicken ka moy ka boat dit ka jawadana shalat charado akur michitwok kam duar kel alo kam duar kel na mo mutwogri ga motino shika dorti gol wa dor kel nate ngai karodian akanitin content ka gak kenetin content na karodian ka jo mishalat no wa ken chika gwake chika gak en wenamo shugodin chu yomach ka jan dobadan en chukori to ko je ka shwane shup ko ngwan shakan chwagan gan wenamo kene shup ko dok te ka bot alo nyen karodian ador kel ka kan were karodian shigaduj bi pal jelarin wone ne ajaslo an dita long an mandana shoda lat kam were karodian ke kam dwar kel ndana chirodal nakarwade kenetin konden chigwach re wika mayom kanti wajalo an midjire lonko shagu jeno dong de nuare de karodian nakarodian wa kore me chere me kor shuni ke shul nan rodien dong me shada mor chaja nak ke te me shalat kada mor bech bijien bramo mo biwonak na me wa me bej long on kor me chit ka kor monen shi kor mo gware nuare chala do men gwa o shikume kakap la kumentere wichin winami kamayom kanetin kon la ngwani chala do ken chaka yen ngwantin toko kor ketin nakana kajiwich ba shirodien yoko mat karodien lo shirodien matin ko banetin kon tin chiter mo chikana jati wano baka dil kabe kume ko sha gorno bateka kor mbuwa wonyam no cha gorno ba den ware de karodien na karodien chete mangai kon kori ngwan kelong re dwaran kon shalan wari ngai kon lat karodien ka jo mashalat wudi shal ka bi pala jenene ne ping neni ki ngwanten content cha yen kan pigden kanalat dumdo shane to ngwan long cha ka yen ka jo mashalat kane to ke ngwanen wari cha poline cha ka jak amene deni ko biken ngwanen to biken ko kep gwada dana tiketin ki gwada dana nyurketin ko wa gorkano de kor mada nyoko milere roda ba no cha chulo ko kumen o be korbo wonyam ba ne to ba gadil kep ko kane ko no to ko kor ko cha gorno tika kor me bu wonyam ki meden warle nek bane cha jo mo cha jalat chala do koring wani malaka tok wa kwang kana tap wa kan gosen kon tila rol kele kan ya tokten tandi na wa cha ka ngech kume
ko mi che tuogo no shikor che tuo ka ke ne ko la ngani gwada dana met ke tin ke gwada dana mongo tin wan wanamo bigrodien chunak no be chu dagre wechen gwasmo ka jeno tuogo kong ke tuogo men jega dana cham kene no mo yo mi shina liu yo be chu ne ko benaren chultin no be tere mo be chu ben ka do ma shangach enteram point be chu dagre wech brama chu chong ka do ka jidwarien no kurardien ku support ran chi mori ki brama ramo or ko marken ba tarmanan tuog dor ke je ba je pel anu angam tuog cha bil lam tar na me awa mi je ga long kan wori ko chikana de go no de kan waka won yam tin de kan pel anu sha mi je cha de la rama mo che gor no de je support rada din ko ram che mi je cha je lat cha de support ne je de goro jen de je kap akume ke de je yen ka do ba je ga dana shalat dun do mala Nuer je na tamba mi je go jolat ka ba je support Nuer dien kan na ga ni Nuer ba so jo mo chala do che chong ka culture Nuer me jak jo mo amugor no de yen ling jo ba ra tin gwa se me Africa Union Commission chala lo kan shika former prime minister dung Somalia chikana kwany la envoy ki Kuääar me bimal ba jolat rewik ka so Sudan kam Dr. Riek Machar kene kiir mayardit ka jodan shalad wuda mo shal ka shode Dr. Abdiwelo Mohamed Ali Gat jen ran Africa Union special representative special representative to South Sudan and head of the Union Liaison Office in Juba. And in good dana cha kwany. Wuda money awajen rami cha kwany ko ba mal ba jalat rewik ka South Sudan ka jo mashalat gwasame. Gorjen obeje queen ya gwatamene. The chairperson of the African Union Commission has appointed former Prime Minister of Somalia, Dr. Abdiweli Mohamed, as the African Union Special Representative to South Sudan and head of the Union Liaison Office in Juba. Wajen chaja kwenye Ramadan la Kuääar mbimal biolat rewika Juba and wudu shikon shoda linga neshwale Dr. Abdiweli. Jena ramishikona Kuääar mla Prime Minister ka Somalia. Wajen ngeje duptin konde mal de jenonga je ke kuja mo chaja kwenye lawo bala Kuääar. Jen kwaja kwenye rewika Addis Ababa. The appointment was announced yesterday by the African Union Chairperson Office in Addis Ababa, Ethiopia. Gwada dana kwa ngejetin reidulka reiwich ka Addis Ababa reiwich Ethiopia. Chaja kwa Ramadan bimal biolat reiwich ka South Sudan kam Dr. Riek Machar kene kiir mayardit kodwo badande maldara benkaje reiwich ka South Sudan chajo mo chajalat. According to the office of Mahmoud Ali Yusuf, the move underscores the African Union commitment to promoting peace, stability, and good governance in South Sudan. Walat kaname kajom shalada Mahmoud Ali Yusuf engo gorka jeno bimal beben no jenjo ran shalada African Union. Keno ba peace kemal ba jaga jawun yam cha gorno be South Sudan batire kore chirkata dana tega jagwasamane chikanjo mo chikanalat. And wuda mo kwa nkaje ka shanga jandangro di bangwan kapay bakel ron kina dangro di jandangro di ka jawdana shalat dere gwanu de kon jome de kon link ka do badana shalat keje ka jom shalat gwasame wa wuda me jen chaje recognize la ramingach o de na de ka tikamat ke de ka tikamal is widely recognized for spearheading institutional reform, advancing federalism, and leading reconciliation effort in Somalia. Wajala malala kala rewika Somalia kakujamo chagujano waja Ramadan bimal bibano rewika South Sudan kam Dr. Machar kene kiir mayardit ke rola dana tuok deje bejako bakach ke bunawre mala ka joma shalat gwasame wajen wudame gwaye long ko beso Sudan beje nongmal jenjo dana gode nya konkel kwa nya ne ko kien ani bana je kala do dien chuje projet no jin bijen nya kanere ko kien ka bishar bija ko ngpin gwasamo ban le ne jek kala radio chuje projet no jin bi channel bije support metti ka gwan medere subscribe ka je mi jira ma jidit ke der try notification ba ko de ler kula shub kaji der amagwa shuje projet no jin bene ko ken bugla ler no lerete lat ka gwasame ka lerete dong de nat news dupten content wo kuma South Sudan ke ler ko na togre ron wari
ngur ja jome bi ay nyoka nas ko ken ka dub dialen kon tende ler de ken shup ke je ko ler go ken eno ba ka di la lian ke re rolan kon ete kon tin chwal ke enware ani biat kamal bye bye